Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрөрмандары, авто сүйүүчүлөр. Бүгүн биз сиздерге Москва шаарындагы, тагыраак айтканда микрорайон Первомайда жайгашкан Автомир Киянын официальный дилеринен унаалардын бааларын көргөзмөкчүбүз. Андыктан бизден алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Сиздер сурангандай мүмкүн болушунча арзан унааларды тартканга аракет кылам. Мо турган серебристый цветтеги Subaru'дан баштасам. Мындай литий дискаларда зимний резина. Чыгарылган жылы 2005. Объем 2, полный привод, коробка автомат. Баасы 490 000. Алды жагынан да көргөзүп коеюн. Мындай бамперлеринде кичине урулган жерлери бар экен. Чыгарылган жылы 2008. Баасы 490 000 рубль. Бул жерде кара цветте Kia Sportage турат. Чыгарылган жылы 2013. Объем 2. Коробка автомат. Баасы 925 000 рубль. Мондай литий дискаларда зимний резина шипованный. Арт жагынан да көргөзүп коеюн сиздерге. Баасы 925 000 рубль. Бул жерде Kia Rio турат. Чыгарылган жылы 2013. Объем 1.6, коробка автомат. Баасы 629 000 рубль. Акыркы бир айда унаанын баасы аябай көтөрүлдү. Салыштырмалуу өтө эле кымбат. 2013 629 000 рубль. Өтө кымбат. Honda CR-V 2008 чыгарылган жылы. Объем 2.4, коробка автомат, полный привод, баасы 885 000 рубль. Кызыл цветтеги аябай жакшы абалда экен. Баасы 885 000 рубль. Бул жерде дагы бир Honda CR-V турат. Азыр сиздерге баасын билип берем. Бул дагы аябай жакшы абалда экен. Тегиз мондай оригинальный дискаларда зимний резина шипованный. Чыгарылган жылы 2013. Объем 2.4, полный привод, автомат. Баасы 1 550 000 рубль. Бул жерде Suzuki Vitara турат. Чыгарылган жылы 2018. Объем 1.6, коробка автомат. Баасы 1 380 000 рубль. Жылы 2018. Бул жерде Mercedes C-класс. Чыгарылган жылы 2001. Объем 2.6, коробка автомат. Баасы 310 000 рубль. Мына көптөн бери турат көрүнөт. Бул жери тормозной дискалары дат басып калыптыр уже. Biraz çirigen жерleri дагы бар экен. Баасы 310 000 рубль. Chevrolet Lachetti. Азыр баасын көрүп берем сиздерге. Чыгарылган жылы 2008. Объем 1.6, коробка автомат. Баасы 355 000 рубль. Жакшы абалда экен. Biraz чийилген жерлери бар экен, бирок кузов тегиз. Бул жерде мондай ак цветтеги Opel Astra турат. Чыгарылган жылы 2012. Объем 1.4, коробка автомат. Баасы 650 000 рубль. Бул жерде кара цветтеги
Audi Q3 маркасындағы ұнатырат. Шығарылған жылы 2012. Объем 2 литр, полный привод, басы 1 миллион 150 000 рубль. Hyundai AX35 шығарылған жылы 2011. Объем 2, полный привод, басы 815 000 рубль. Hyundai Solaris шығарылған жылы 2013. Объем 1.4, коробка автомат, басы 540 000 рубль. Hyundai Accent шығарылған жылы 2008. Объем 1.4, коробка автомат, басы 315 000 рубль. Аябай жақсы абалда екен, кузовторы тегіз, басы 315 000 рубль. Kia Optima шығарылған жылы 2016. Объем 2, коробка механика, басы 990 000 рубль. Жерде қызыл түстегі Audi A4 тұрат. Шығарылған жылы 2011 екен. Объем 1.8, коробка вариатор, басы 750 000 рубль. Симпатичный көрінеді екен, қызыл светті, кузовтары дағы тегіз екен. Салонындағы ашық түстегі кожада екен. Басы 750 000 рубль. Бұл жерде Audi A6 тұрат. Шығарылған жылы 2008. Объем 2.8, коробка автомат, полный привод, басы 784 000 рубль. Mercedes C-класс, C180. Шығарылған жылы 2013. Объем 1.6, коробка автомат, басы 1 миллион 35 000 рубль. Мен сіздерге ішкеріден жаңы уналарды да бір қатар көргізіп қойын. Андықтан алыстабай bizimle бірге болып тұрыңыздар. Жерде Kia Joule деген уна тұрат. Шығарылған жылы 2020, басы 1 миллион 399 000 рубль деп жазып қойып тұр. Городской кроссовер, басы 1 миллион 399 000 рубль. Бұл жерде Kia'ның 2021 жылғы кузовы, ондай фарлары өзгөріп шыққан. Бірақ бұлардың басын жазбаптыр. Басын біліп берген әрекет қылам сіздерге. Kia Rio X-Line шығарылған жылы 2019. Объем 1.4, басы 1 миллион 279 000 рубль. Онда тряпочный салон екен. Комплектациясы базовый. 4 терезе көтергіштен автоматический. Кондиционер бар екен. Басы 1 миллион 279 000 рубль. Бұл жерде дағы бір X-Line тұрат. Шығарылған жылы 2020. Басы 1 миллион 474 000 рубль дейді. Комплектациясын көреліш. Климат-контроль, кондиционер, подогрев руля, подогрев сиденья, штатный подлокотник,
штатный монитор бүт бары бар екен. Бир гана кожаный салон эмес экен. Так, полный комплектация десек дагы болот. Камера заднего видасы дагы бар екен. Баасы 1 490 000 рубль. Kia Sportage объем 2 екен. Чыгарылган жылы 2020, баасы 2 238 000 рубль. Бұл жерде Kia K5 тұрат, бұл Optima'nın жаңы кузовы. Чыгарылган жылы. Бұл жерге баасын жазбаптыр. Кредитке алсаңыздар, ежемесячный платежу 15 900 рубльден болот экен. Бирок баасын жазбаптыр. Kia Cerato чыгарылган жылы 2020, баасы 1 989 000 рубль. Полный комплектацияда екен. Бар жок терезе көтөргүч автоматический. Сиденьялары да электрический екен. Кожаный салон обдувтары менен. Штатный магнитофон, двухзонный климат-контроль. Максимальный комплектацияда екен. Баасы 1 989 000 рубль. Шуну менен видеону сонуна чыгабыз достор. Эгер видео жаккан болсо, лайктан басыңыздар. Каналга жазыла элек болсоңуздар, жазылып кетиңиздер.